bamanye ekene maete nowadays ebintu bya change nowadays. It's not like nabyarenge kale squeeze abasubati mbabwata abana basacha mbaro babwata abana batabwata bamo mwabo basubati mbabwata abana batabwata tato mwabo bono yabaire buya kunyo squeeze mbwango kwa bana bakonyoma abantu bwato mwana dali tokubeka nikale na lero actually nando kunyo musubati bwato mwana squeeze moko igwana buya because nyorora bari batabwati baruseti mbaro konyoma babwata baitire. So I don't see any tindo chibo cha ndo bwensi muntu bwata mwana tindo chibo sa ndo bwe sabasika mito mbaro bwata abana basa chambe mbaro mito mbaro bwata abana. It's not a big deal. So my question is kwa nyomiru no bwana kwa nyomiru ko bwata abana babere batatu bana batano kwa nyomiru ko bwata abana babere batatu bana batano mbija ko te abana bawanga yaya oyo tato mino baibolete iga yarengene iga tokaitana tato mino baibolete iga yarengene tokaitana mamo mino baibolete tali yero yo niga yarengene eitaga twekamo akagenda tokanga ko igwana chinkwano mbija ko bateke maene 0753241889 ene namba ya nesimi midred ati yabana no bataino tabatebya last ringo manyabale. You have not answered my question. Mbija ko batebya ego seaya Gladys amenya your question ya do cheka ya turu kwana giro mchadara Agnes nyanduka ate hanga mbuya abana bamanye ekene teli buya ko babisa tayo mwana naki yaya mamu mino taye to ayitanete oyitari mamu mino kolenda lakini oanchi to kolenda abana aba bana Agnes otata to mino baibolete tato mino baibolete ga yarengene to kaitana tato mino igene to kaitana no ari moyo lakini abangete lakini koledo ne tato mino banchire kaki moigwere yakoro kuna Agnes Gladys amenya Naomi kwambaka kote baiga mbuya ko batebi mapema bamanye kene uyakoro kuna Naomi kwampuka uyakoro kuna Debra Spin atena asante sana etiro kwanda gero yo mchada ndoche damar soke ati ngambia ko batebya Agnes nyanduko ngiwatu kura sema ya Saudi Arabia asante sana Mildred makulia kote na mbuya ko batebya mbia kote yo mwana ngaya otata to minoko ibolete otata to minono yo bukulenda mbia ko matebya gana iga umwana amanye 0753241889 enotisa no ibirisa stubenya mo isano sto kianda ina namba ya nesimi kwa nangamo na nje Josephat Mogeni ati abana it's good otebya umwana tato mombo iburte norori asante sana oyakoro kubuna nyanduko Lamek kurwa Mombasa ati abana mbuya otebya umwana mapema igoro yaba ibuli bahe na ende kaibaga kare asante sana elda mukiti akotebaiga gaki Fidelis engane iyo nenkong gaki kotebya umwana buna oyo tari tato mino nche tingo kwana pi elda mukiti tiana kotebya otebya umwana tomo tebya at long last mwisho lazima atalijua lazima atajua mwenyewe lazima atajua either ataambiwa na majirani either ataambiwa na marafiki either ataambiwa kutoka kwao nyumbani kwenye wewe umetoka kama mama mzazi. So my question is mbuya kote yo mwana onga yaya tato binoko ibotari yaroyo tato binoko kolenda na ende musiki byote bya bana ba unayo mwakanga yayo tari mamu mino ko ibolete mamu mino yari ngene ikabaigana gene mbuya kote ya bana ba onga yaya pa merone tato mino yari ngene no hari moyo akakuanga ikabaigana gene osagasira mbuya kote yo mwana weke maene Eldam cute no modai tamotebya last year ajua wonti maitina ki ara te anga ya yere ta como tebya mbuya sana Dibora Spini talibu ya kobatebya tigabakine bamaite kero bangainire like me sikuambiwa nimejua nikiwa a grown up girl but napenda our dad so much. Atujazema kwamba mtorate bangotebyo umwana oli yaro umwana museni yaya umwana ikire myaka 20 oyino montomo nene umwana ikire 25 oyino montomo nene umwana ikire myaka 50 13 oyino montomo nene. The fact is the question is mbuya kama tebinga yaya igana ya kagenda mbuya kama tebya yego se yaya 0753241889 ene namba ya nesimi Dibora
Asante sana sakuru birengere byao. Agnes nyanduka gotebaiga. Mbuya kubatebya bamanye ekene. Asante sana. Naho takibirengere bire simbo igo. Mbuya kumotebya. Gose yaya. Winfred Obori. Winfred Obori your message tere okwana igoro yo mchadare ingora yetika Gladys Siko. Mbuya amanye kene onye karo monene tario muke kurwa Saudi Arabia Gladys Siko na honda imeyo moroberi. Asante sana. 07532418 then kaimwagenda ngakira ngesimigo cha makwana ngamo na inji ngakira ngesimigo cha masanga ngebirengere byao ebintu mbira umate bingi tutatige actually we are human beings ntunabantu sisi ni wanadamu sisi ni wanadamu. Kuna vitu vingine hatuwezi ebukana. Unajua wasipata kwamba ulikuwa shule ukadanganywa ukapata mtoto. Nilikuwa shule nikapewa msichana kilazimi nikamuoa nikampea mtoto. Lakini ikashindikana tukakosana. Kukosana inakuanga. Na pato kukosana. Divorce neroro. Na muogoetana. Those things are there. Sasa swali langu ni je, ni fema, ni vizuri kuambia watoto wako wewe umeolewa na watoto wawili watatu, ni vyema kumwambia watoto wako, waambie watoto wako, mtoto wangu bana, huyu si babako mzazi. Babako mzazi aliwakataa. Babako mzazi ilikuwa hivi na hivi, tukaenda na hivi, ndoa ikashindikana, tukaachana. Is it right? Ni vyema kuambia mtoto wako. Ni vyema kuambia watoto wako. Mtoto wako ana miaka 20, miaka 25, miaka 30, ni vyema kumwambia. Mtoto wako ana miaka 18, ni vyema kumwambia ili awe psychologically prepared. Ni vyema kumwambia ama hamna haja? Hamna haja ya kumwambia. Sema nami kupitia kwa nambari 0753241889. Ni vyema kumwambia. Gladys Siko na samira SMS yao. Akoro kumuna Ven Nyakuno. Anasema hivi. My opinion ekubwati emyaka yaye. Onye karo moke yaya but onye karo muntu monene naboko motebya. As Sauri onye kare omonene nabo ako understand. Onye kare ndo ate mwana we myaka 10, tote mwana we myaka 15. I'm talking about ya bana be myaka 15 to chigoro. 18 years and above, that's what I'm talking about. Myaka 20, myaka 25, myaka 19. There's a stage mwana karo muntu monene. Is it right kumwambia kwamba huyu si babako msasi? Babako msasi tulibadagana tukaachana. Babako msasi aliaga. Ni vyema kumwambia ukweli. Ndio au la? Sema nami kupitia nambari 0753241889. Sanga ngamo na nje. Karunge birengere byao. Aba ku Global Radio. Aba ku Global Radio. Yes. Wakire vya. Ngeye bokieto yongoyo. Oyo nsheira ke mutokoro makonge mjogoro. Iya kisheila. Akyo mujadaro yobono mwaretire. Emwangu nali ote igoro. Ntubwate gente tibono gakigenda reta se family. Omwana umuntu achiete no mwana. Akanyoro omwana rombano yu agasira. Kero mwana oyasira bwana tachite kanyora nande mwana onde. Ono yakeire. Omusacho otwalide musubati omwabo mukaya kisiritiri. Omoiro oborito. Omwana oyo achiete nere no monene. Obeire chini yake. Bono omwana omanyire keregento. Paka bono ikeiro oborire mama omwabo. Wanyekero tata agokora iga. Nchetindi oye. Ngina akamuikaransi moya. Akamuereta. Bako omwana banagacha komatenga mama noma ete ninki. Nimbwate friends bane be Facebook. Bagonde barabune chikasi michiane. Lakini nanya komanya bono na amanyi. Omwana agakira tata omwabesi. Akamubori tata. Igambi ya wakorete. Akasimwege ndako hiranesi. Kono igamba muna toko kwana iga. Ego tusinyete muna toko gionchi. Wono neri ngana li kongu lakini rene ngo ikerere
bono nyoro musacho gopie kwe style yeye seri bijale ndote abyo mwana yo ngaya igere igana iga igo bona isokora kwao sheila mbuya goto yo mwana ngaya yere igana iga kaba igana ekero ye ikire bono bunaga nabo komatebi ngaya igere iga ogero mwana amanyi kiagera mambi na mambi ndebinto biko saleka umwana yo ngo mwakaro mutwa mwate asante sana mami. Aya karibu. Asante sana yako kuna shei like muntu hata yabona those real stories. Yani ebintu biro realities. Mate ebintu actually ebintu byakora kandi amatuka mange ebintu birororo we cannot ebintu biro tota escape manye ebintu biro tota atame ebintu biro tota nyako batoko tama. Nabakonyora kwanyo mire musubati obwata abana. Nabakonyora ayo musacha kwanyo mire musubati ko obwata abana. Mwanchanire. Mbuja kote yabana ba okaba ikire stage kite 18 above and 18 years and above kwa batinga aya mwana one avideli one nje hano to nyomire gaiga otari tato minoko ibolete niga twanchite nanda nanchi to torenda ga kito moigwere tato minoko ibolete niga yaringe gena iga tugasinyana maho minoko ibolete niga yaringe gena tugasinyana mbuja komo tayeke maene gose amna haja 0753241889 sheira ke muntu migote una kwandago ebine bintu bigenda tokolekana mbuja Nochega iga Jeremiah Orina Ontiri ati abuna kurwa sense moya Arlington Texas iga alia na wagenda kuseli botaka senchera ya Bene Kigima ati abuna mashabiki onspia bagusi Global Radio ati abuna ujumbe happy Thanksgiving. Asante sana kurukuna Jeremiah Orina Ontiri kurwa sense moya Arlington Texas iga alia United States of America ati abuna abona mbutu kora kino banya oseri botaka galia mashabiki onspia bagusi Global Radio happy Thanksgiving. Ndo cheka yakoro kubuna Jen nyachi ati abana no hari myomuro bya sande sana yabumbali wa mashaku batona borabo mbaka engoli nako boli naki ebintu mbiro byokolekana tusanya yako batoko bitika maita bintu mbiro byokolekana actually tutanya yako batoko tika 0753241889 mbija ko tiyo mwana onga yaya ande nkora abanyoli mate otwara mwana talingane shida pana hiyo ilikuwa kitambo unajua kuolewa ukiwa na mtoto ilikuwa si rahisi hivyo haikuwa rahisi but nowadays they are common, those things are common. Unasabata ulikuwa shule ukadanganya ukapata mtoto, ulikuwa umeolewa ndoa yako ikabarakana mkaachana nilikuwa nimeoa kaenda hivi na hivi bibi yangu akaaga bwana yake akaaga sasa umepata mjumba umeolewa ukiwa na watoto wawili watatu wanne watano ni vema kuambia baba kuambia watoto wako una watoto wawili ni vema kuambia kwamba hapana watoto wangu hata kama tumeolewa huku babako mzazi si huyu ni baba wa kukulea tu babako mzazi ilikuwa hivi na hivi tukaendana hivi na hivi ndoa ikashindikana tukaachana ni vema kuambia mtoto wako ukweli sema nami kupitia kwa namba 0753241889 mbuya maete ebinde mbiroro ntonya kubato kungainana actually ndo kungainana because ebinde mbiroro mbito kungainana ndo kungainana yaya ndo kungainana ebinde mbiraro ono rena reta tuliterkerega iga turkwanira iga monte yake maene tukwanira monte yake maene is it right mbuya 0753241889 0753241889 ine namba ya nesimi kwa nangamo na nje sanga ngibirengero byao